Poplava koja je opustošila Doboj malo koga može ostaviti ravnodušnim. U samom gradu vazduh je memljiv i težak. Sunce i tople vrijeme suše naneseni mulj i stvaraju prašinu. Građani na svakom koraku čiste kuće, ulice i stanove. Nema struje, voda se može koristiti samo za čišćenje, a to je najpotrebnije uraditi u Doboju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa ministrom zdravlja i policije obišao je do juče u potpunosti potopljeni grad. Ono što nas čeka je ogroman posao čišćenja, brzog čišćenja i sanitarne sanacije terena. Ministarstvo je poduzelo sve mjere da se obezbedi dovoljne količine preparata, ali to ne može da djeluje ukoliko ne bude čišćenje. Javljaju se nam dobrovoljci, pozivamo i neke druge koji namjeravaju da dođu u Doboj da se jave stanici bezbednosti. Oni će ih uputiti na pomoć, treba nam ogroman broj ljudi da pomognu. To je jako bitno da se radi što hitnije, jer evo kao što vidite i današnji dan, a najave za naredne dane da će temperatura ići do 30 stepeni i da će onda to dodatno otežavati dalje aktivnosti. Voda se još nije povukla iz svih dijelova grada. Do sada je pronađeno 9 utopljenika. Vodena bujica uništila je sve što joj se našlo na putu. Gotovo čitav grad. Kolika je bila visina plavnog vala u Doboju najbolje se vidi na fasadama zgrada. U nekim zgradama preplevila je kompletne prve spratove. A iza mene se nalazi hitna pomoć koja je gotovo u potpunosti uništena. Kako hitna pomoć, tako i gotovo sve gradske institucije. Hitna pomoć premještena je u jevrejski centar. Voda je i tu uništila gotovo sve, od laboratorije do prijemne ambulante. Neophodno nam je gotovo svi lijekovi sad u ovom momentu, sanitetski materijal, sredstva za dezinfekciju, rukavice, maske, to je ono što je sad najneophodnije u ovom momentu. Ljiljana Popović prvi put nakon katastrofe posjetila je roditelje. Nije ih mogla poljubiti, prići im. Ulaz zgrade u kojoj žive još je pod vodom. Kanap i stara vješalica jedino su sredstvo pomoću kojeg su im doturali namirnice. Prvo su oni ljudima ovdje koji su bili u domu zdravlja na isti ovaj način dostavljali namirnice i garderobu, a sada smo mi došli iz Banja Luke, donijeli smo sve potrebne namirnice. Jutros je došlo 4 automobila mojih prijatelja, mi smo na Facebooku stavili obavijest i mogu reći da je mnogo mojih prijatelja učestvovalo, svi koji su vidjeli donijeli su neku pomoć, onoliko koliko su mogli. Mnoge Dobojlije tek danas ušle u svoje stanove. Znali su da je sve bilo pod vodom, ali pravi šok je uslijedio tek nakon što su to i vidjeli. Uništeno im je bukvalno sve. Sve, evo, sve mi je potrebno. Znači 100%, od parketa do namještaja. Evo, sve bacam. Više od 1000 Dobojlija treba smještaj. U kasarni je organizovan kolektivni centar. Većina je djecu odvela na selo kod roditelja i rođaka. Šta je najpotrebnije građanima Doboja sada? Ove da se ljudima koji su poplavljeni sve uništeno, da im se da novčana pomoć da mogu namjestiti stanove. Ljudima konzervu, tako, voda, sve ono. Ampak šteli samo da... Ampak to je najpotrebnije. Šta je najpotrebnije? Najpotrebnije je da se očisti ovo ulice i to. Pa, kao prvo, čizme te koje vi nosite, baš bi dobro došle da ne vodam ovako sa kesama najlonskim. 3 dana sam u vodi. Znači, trenutno bi vam najviše pomogle čizme? Čizme. Mogu pokušati ja, ili ćemo to ostaviti. Građanima Doboja trenutno su najpotrebnije čizme, voda, sredstva za dezinfekciju. Za vijesti u 19 časova iz Doboja, Igor Požgaj. Evo je. Hvala ljudno, živi zdravio. Pozdravljam.